Danas ću, moji dragi gledatelji, preporučiti izvanredne biljke koje mogu značajno poboljšati funkcioniranje vaših bubrega. Jer u ovom modernom načinu života veliki broj vas ima problema sa bubrezima, čak i možda ako ne osjećate one karakteristične simptome. Jer problemi sa bubrezima se često suptilno pokazuju dugi niz godina, čak i bubrezi imaju mogućnost da jako dugo ostanu funkcionalni, a da ne pokazuju značajne simptome. I kad dođu do simptoma, nažalost već puta kritična situacija. I zašto ne bi pomogli vašim bubrezima uzimajući najbolju hranu za bubrega, o tome ću vam danas pričati. Pričat ću vam naravno koji su glavne funkcije bubrega, pratite današnju emisiju, bit će vam jako interesantno. Dragi moji gledatelji, ja vjerujem da veliki broj vas zapravo ne zna koje su sve glavne funkcije bubrega ni izbliza. U najvećem broju slučajeva vjerojatno ćete povezivati bubrege sa filtracijom onih otrova, toksina koje mi unosimo svaki dan, i što je potpunosti sigurno, to je jedna od onih bitnih funkcija bubrega. Međutim, on još radi puno drugih ključnih razloga zašto smo mi zapravo zdravi. Ono što vam prvo htio napomenuti. Bubrezi kao takvi u izuzetno velikoj povezanosti su sa jetrom, sa srcem i sa plućima. Kad dodate još bubrege, to su vam 4 ključna organa unutrašnjeg dijela našega sustava i jednostavno su povezani u jednu veliku cjelinu. Vi, ako jedan od tih organa ne radi kako treba, često negativno utječe na drugi organ i obrnuto, i zato je poanta cijele priče da budemo funkcionalni i zdravi i da damo šansu svim ovim organima da normalno funkcioniraju. Mi kada govorimo o bubrezima, oni su jako zanimljivi organi. Ponajprije zbog činjenice da samo 10% njihove mase može biti funkcionalno, a da još uvijek ne prezentiraju se simptomi njihove bolesti. Ili su oni nespecifični, a samim time budu i zanemarani, što je jako bitno za reći. Dakle, kao što sam malo prije napomenuo. Bubrezi su jako čutan i, ajmo tako reći, otporan organ. Vama može 80-90% bubrega jako loše funkcionirati, a da vi nemate značajnije simptome ukoliko veliku pažnju ne vodite toga tipa. I onda onih 10-20% bubrega radi i kad ono prestane funkcionirati, praktično je kritično, vi dobijete značajnije probleme toga tipa. Dakle, vodite računa, jako bitna informacija. Bubrezi isto tako imaju kompleksnu građu. Svaki bubreg se sastoji od oko 1.000.000 građevnih jedinica koji se nazivaju nefroni. Nefroni se mogu nazvati mikroskopskim filterima jer svaki od njih obavlja zadaću filtriranja krvi. Neki ljudi su se rodili sa nešto drugačijim bubrezima od većine drugih osoba, a ono što moramo reći, bubrezi imaju nevjerojatnu mogućnost kontroliranja razina tekućina u našem organizmu. Jer postoji nešto što mi nazivamo elektroliti, a to su specijalne recimo vrste minerala kao što su natrij, kalcij i slične vrste minerala koje moraju biti u balansu u našem organizmu. Ako su oni u disbalansu, a to često bude radi poremećaja funkcija samih bubrega, mi dobivamo razne probleme ovoga tipa. Dakle, ono što možemo reći, bubrezi putem mokraće izlučuju iz organizma određene vrste perspektiva. Ono što moramo reći, određeni metabolički produkti koji nastaju raznim fiziološkim procesima koji se odvijaju u organizmu, primjerice urea i kreatini, se izlučuje putem mokraće. Bubrezi iz krvi filtriraju razne vrste lijekova. Lijekovi koji su topljivi u vodi eliminiraju se iz tijela preko bubrega, zbog toga njihova funkcija jako bitna za našu perspektivu. I kada ja radim sa svojim pacijentima, i vi ste toga isto tako svjesni, vi što ste stariji, vi sve više konzumirate samih lijekova. Što ti lijekova više uzimate, vaši bubrezi više pate, i zato moramo razmišljati specijalno iz ove vrste perspektive. Jer kažem, filtracija otrova specijalno putem bubrega i lijekova može biti bitna perspektiva. Bubrezi iz krvi eliminiraju višak elektrolita, kao što sam malo prije napomenuo, kao što su natrij, kalij, kalcij, klorid i slični. Proizvode određene vrste hormona, kao što su eritroprotein ili hematoprotein, koji su bitni za proizvodnju crvenih krvnih stanica. Isto tako hormon renin, koji je ključan za regulaciju krvnog volumena i tlaka, proizvode aktivan oblik vitamina D i reguliraju apsolutno probleme sa samom vodom u organizmu, što je jako bitno naravno za reći. I ono što danas, kada govorimo o samim bubrezima, određene vrste biljaka imaju nevjerojatnu mogućnost potenciranja puno bolje funkcije bubrega. I na prvom mjestu ću vam preporučiti, to svi imate, ukoliko redovito koristite češnjak. Češnjak ima perfektnu perspektivu poboljšavanja vašeg bubrega.
konzumirajte na razne načine, napicima, smutijima, sirovima i sl. Druga stvar što je meni isto tako izvanredno bitna i preporučujem puno puta, ima jedna čudesna biljka koja se naziva kurkuma. Kurkuma je nevjerojatna biljka za funkcioniranje samih bubrega, jer kada govorimo, kurkuma sadrži prilično veliku količinu kavija, koji inače radi u suradnji sa natrijem kako bi regulirao razine tekućina u tijelu. A bolesti bubrega održavanje razine kavija, pa moramo voditi računa da uzimamo adekvatnu količinu same kurkume. Jedan od onih izvanrednih prirodnih oblika pomoći vašim bubregima biti će đumbir. Đumbir isto tako genijalan začin, dodajte kao prehranu, koristite ga u napicima, čak i u tabletama kao i kurkuma i đumbir se može naći ovoga tipa. Četvrta biljka koja je izvanredna biti će brusnica. Kada govorimo o brusnicom, ona sadrži visoku količinu fitonutrijenata, zvanih protoantocijanini tipa A, koji sprječavaju ljepljenje bakterije za sluznicu makšeg mokraćnog sustava i bubrega. Specijalno ako imate problema sa bubrezima, ovo će vam izvanredno naravno pomoći. Što bi vam još preporučio? Pomoć detoksikacije našeg tijela, bolje funkciji bubrega, izvanredno vam ide korijen od samoga maslačka. Dakle, maslačak vam je izvanredan, koristite ga na razne načine, recimo možete piti čaj od maslačka. Isto tako, celer vam je izvanredna biljka za pomoć vašim bubrezima. Ima veliku količinu minerala i vitamina i pomaže u detoksikaciji. Dakle, uzimate redovito recimo sok od celera, fenomenalna perspektiva. I kad radimo o zdravog bubrega, apsolutno je bitan sami peršin. Peršin sadrži spojeve koje se nazivaju apiol i miristicin, koji su prirodni diuretici. Može pomoći kod funkcije i infekcija mokraćnog sustava i samih bubrežnih kamenaca. Još ću vam preporučiti apsolutno cikla, crne trešnje, limuni i naranđe su izvanredne, bitne perspektive ovoga tipa koje može značajno pomoći vašemu zdravlju. I za kraj ću vam reći još jednu izvanrednu biljku koja je jedna od najboljih biljaka u povijesti, a nju ćete najčešće konzumirati kao tablete, prah, tinkture ili čajeve, ona se naziva Echinacea. Echinacea je genijalna biljka za zdravlje vaših bubrega. Imamo je cijeli popis namirnica ili vrsta koje vam značajno mogu pomoći funkcioniranje vašeg bubrega i čak samog mokraćnog sustava. I to vam naravno pokazuju zdravstvene studije. Ja to, drage volje, vama svima ako predočavam, ukoliko imate perspektivu bolesti bubrega ili ukoliko već imate bolesne bubrege, ovo će vam značajno pomoći. Šta kažete, moji dragi gledatelji, kako se vi čistite vaše bubrege i dajete šansu puno bolje zdravlje bubrega? Komentirajte naravno. Ukoliko niste u mogućnosti doći u moju ordinaciju na liječenje, možete dogovoriti moje privatne telefonske konzultacije. Zadnjih 15 godina savjetujem osobe iz preko 100 zemalja svijeta o najboljim prirodnim načinima liječenja. Konzultacije se rade na hrvatskom i engleskom jeziku. Ako želite saznati kako ćete izliječiti vaše bolesti prirodno i bez nuspojava, nazovite brojeve telefona koje vidite na ekranu. Pridružite se velikoj svjetskoj zajednici Mario Lab YouTube kanal, tako što ćete se dolje ispod videozapisa pretplatiti na kanal i pritisnite ikonu zvona kako biste primali obavijesti o svakom novom videozapisu.